okava ku migo mwajja mu tribunal ebyavire mu bikwiza mu mbeera ebamu emigo. Na bwineke ruling esoma nti eriyo amagombola ag'okwiramu olwankubaire of course tulina banaife abakola amawulire agokyamuukiriza ekyalo liyabe bakulimba abawuliriza ku bizindalo bye bakoleraku alika nti bukono yona bajja kugira mu kulonda beyagamba weti matuufu ate twabalabula kuberi yankubire nga tumpulira ano kebalika bati nakanti nabalabula muwulirize ngeni BS oba smart FM mutegere ebintu ebituufu bukono balikuiramu magombola ti bukono yona era nga kibalaawo nawalino entabo bali kwenda. Honorable bakusavinga ruling eno esome etya? Neyanziza muganda twenda just kinusu kirimu nenda kusooka ku kwebaza olw'okubanga mu industry ne ya journalism oba media oli musada wansa. Amina. Era nga totamwatamwa ebintu byoidi nibyo takola ki byotaidi nga bw'okitoire yolunwe nti abantu bagire nga boogera ni radio bututu nitutandise data bizinda edindi era ifa abandi tutandise okutya okujja ku radio ki edindi nenda kukoba nti nga tribunal kali kulangirira byava mu petition yaife eri yabajanga nga balangira ati ole bamuwaire kadi ati ole bamuwaire kadi. So nenda kwebaza okubanga ya on kulaini ya professional ethics mu byokuweereza moso ebyamawulire. Nkumi ibiri abina mulala nesimba okwamba parliament obwa Bukono. And I was not declared kubya kadi nga bakoba nti Kibale erondere ino bululu purely registrar yakobere atyo ako Kibale I'm not going to include it on the yes eizuli kyabaire ga nebunya nga batoire eigombola lye busakira nga bali toire odio ompata salina yabo mu tribunal na teka yensonga je eigombola bali etabali iri akwera bamulangirira. Yes. Now, the last time when I went to the tribunal, bagaino kuiri yako igombo lelio. Batera nali ni mubusibe kwa bali bankwaite ngani mwikomera. I remember. This time round, tete twalondere. Omukulonda, omwanyoko wango mumbeiza, era nakoba ati igombo lelio lili nobuzibu. Amagombo la gali nobuzibu. Kibale is part of Bukono constituency. Bukono constituency tuli na magombola musanvu. Nzenzwa Kibale. Town ni rural. Yes. But initially lyalidala. So yantwaire nga bamalira okunangira malira okusuna obuwangizi bwange nanko bati banangirire. Era nakoba ati Kibale yali kulonda. Eche ne wuniri ekintu kimo obanga wasomere a verdict a ruling. The ruling is very clear. Tumula kusant there was elections in Kibale. Yes. And elections took place in Kibale. Era ne koba no koba nti naba agent basainingire ediara forms naba omumbeiza bona bakola ki basainingire. That one was ruled out nti okulonda kwaliyo. Now the issue comes on tally. They say nti there was no tallying. But remember nti ebintu byena babistreet babitwale Kampala. And those and band by the battalion, then they come up with what? The final verdict. The second issue is nti member of parliament omuchala. Bakozesera results Moisezo okumulangirira. Eje Kibale. Tiba cancelling and valley cancelling a Kibale because in the almost we got the same obulu twasonde bufana. Of course nzenzwa Kibale member of parliament namusingire ko bulu hangulu ayo gaito bulu abandi basundira bakali abakyala ba member of parliament na yebwe yasundire je balangirire bo bugaita butalinga na iswe basaiza betu akolera ki betasundire. So that is an indication nti election took place in Kibale. So kataka kubakai
kenda kuba kaidire nti bwe tunaaba nga tulonda Kibale bagiye mu lugunye nga Kibale bagiye mu lugunye mu olwokuba temuwagira nenda kukoba ebigambo bino nti igombo liri Kibale tiyaida nasaba mu kalulu twakola rally, it was joint rallies ayi bwe twatuuka okujja Kibale tiyaida nasaba mu kalulu because she knows nti abe Kibale tebamuwagira nti awawo era nenda kukoba nti obululu obwo yali afunye mu bululu kaaga in this whole sub county 600. So basically issue eri kutare abadulizi abavaayo ne bajja ne bakola obudulizi nti okulonda tikwaliwo but they were security officers. I mean nti okutalinga tikwaliwo they were security officers. DPC yakola affidavit, RDC yakola affidavit mukuru Frederick Bangu, RPC yakola affidavit, diso yakola affidavit. So abo bona balaga nti tiwaliwo kutalinga obululu obwange Mutare Center. So tribunal ya besinga ku obudulizi obwo yakuba ati baje bayiremu tidi lwaki bakuba ati bayiremu Kibale sub county and Kibale town council baleka kukoba bayiremu constituency yona. But for me nenda kukoba nti ndi ready ino ndi mugumu ino I'm ready nibe banko batido tuje tulonde I'm ready kuba abalonzi bali ku ground nenda kugumya abantu banga abe Kibale era naenda kuba mobilizinga ku muzindaalo guno kuba koba nti banange mulina okwerwana ku bwanguzi bwe twali tutuuseeku ti bwange nganzo omuntu wayi bwanguzi bwa abantu ba bukono bona kuba abantu abe bukono bo babonanga bali mu ikomera era ekiseera kyali kituuse ekyokubonanga batandise okubona eisubi era eisubi likali liriwo because we are prisoners of hope nti tulida kuva mu ikomera kuba ebukono niyobona nti DPC bwabanga yidi nga tagemagana minister oyo DPC tabaawo RDC bwaida nga tagemagana minister oyo RDC nga tajira ku biragiro bye oyo tabaawo nenda kuba nti eri abakozi ba government the civil servants abatasobola crossinga kuva mu constituency nedindi kawo na abapostinga na abatwala bukono either they are my relatives mikwano jange oba mikwano gy'abantu abandi ababesimbyewo so tuli mu busibe tuli mu buwambi abantu abebukono bali mu buwambi so byakwerwanako so nenda kukoba abantu abe Kibale sub county Kibale town council negala amagombola agandi gona nenda agakoba nti tuwerwaneko amani ndaga taino Kibale kuba na wali jokola ki okuyindabo nenda kukoba nti fe tuteze bwa lunaku abantu abe Kibale bateze lunaku sebo nda kwa nti tukanga kutiranga yo ku Kibale okuvwa nani eno buyafuluma kubamba ile ndi Kampala baloya bange babayi bankobye tujye mu judicial review tukole ekintu ekitu netu kitwale mu court kwa lwachi umane MP yes babesinga kuliza osebe badikiriza yes bwetuka kwe badema era babaire bakakafuino nti bwetunakola judicial review ekintu ekyo baida status quo edakola ki kuchi overturning yes now na demiens nakanti nze tuireyo mu court yabaki yabantu era court ye yabantu ne yabanji ate court ye yeda kunamba okusendiga sigino eriole nti nibuona ira kabiri ngabona ira bwali olonza akasawa nti otakakuira ku kasawa era nibuona ira baida kukola ki baida kukuba ekigwo so briefly chenenzo okukoba nakukuma akuma bantu nakukuma akuma busoga kuba kuba nti mube kamu okay ekisere ekituufu kijja kutuuka nga bali kulangirira omuwanguzi wa bukono abantu balingirire ino bukono amaiso imwe abamawulire mutaire ku bukono ekintu bwe kyade mufuma mwali ku bunkenke abantu baba ku bunkenke nenda kukoba nti nze ndi mugumu kamanda waimwe ndi mugumu abantu banga abe Kibale ebibiri kintu kiri kutambula bulungi bukwa kuwairenzayo abantu bali kukola okay okunonya akalulu okone kandi tuirayo Mores oba munsindikagano webalino Mwambumba nkubo ino mukulu wako